putih lah cendap kamta. Paling kot senyum. Pinih bah Ramadan. Ya. Ayolah subay ha. Dah sukap lendum lah adab kata. Biasa dah kap lendum. Ha? Alright. Ajrong flush ni pala anggut hap. Man sina. Ibila santia tu ni apa. Perlu perjot di yang sebab yang pi podcast kan YouTube channel kejongi te. Mentang ngila dan hey Delhi oh ngila wan final sport Delhi nomor ni kam continue sure katur kejongi na Dubai ngila yo pang te ni wan final Delhi nomor bang ni plan beli final hi siang nomor ba nimda so klan mon la dan la lai so singi ngila pang te bangin su continue sai katur jongi bang simre sum long ra te ni habli phai bin no siang e ban yo take care bhai de dai Di parlok menta kasi tingi malumalangi kamu yo buat ni but ni plan banat siya salu nei nomor ba sul snyu la he aten ya likhap snyu na tu ingin siap ibun bagi parlok jongi mah di pasat komen baik kap no snyu badan du piba ongi ibi mah snyu langgum ta ke menta si ngin ya wat jaka kap snyu no hangihan nang ba Delhi but dan bok bangin yo dak apa ya tenat bat ba pro nang ban mi kloi no den em ye dah nyepet tak kedukan kap snyu dah ngeladap na tu ngin selet sayau ngin pet yo ayu yo ngin ya pet ngin ya kit you ayo nomor ba ni tempat hit ai dai ngila su ikut mah ngila su tang dak kidawai oh they should have bamja dulu bam dawai ngi jah bat kani ka jaka ka bakriat happy potlam dan kamsa sini Delhi man setiap balik mengi jo sha je ayu yo bandalik ni sha Himachal ke wow em nomor bang si opang ru kaslap dia ka slap no dia slap ru sipang slap rang sipang tu tau ka penang Rusia lalu mau kom cibreu kai di parlok ni lah ya poi hakan ni kan kedukan Vanity Saloon na da Piwana Meghalaya House kadai tang kat 5 minit but het gitu kabyang ma jaka parking ru yang nyalik yung suko mah pek ya kada unisex yang tu sabuk lepas phone number dan si tu kada Vanity Saloon unisex hair beauty and makeup tip dah ngakap long em tip kum ni tip parlok hang ni la room menta but ini mesta perfect ilak ko akap yang kumju ngin pej malong kumno khap do ma do du hidu ida hene parok pen khap kum du seniru dak kon ba khap do hi kumta ila ba pen isrong deng de pasadun itana hade kapit itana ha video lighting it's good. Which style are you cutting, brother? Zero cut. Zero cut. Yes. Tu lah pen lai Hadin setayo em sum. Sama. Lai sengi dai. Pet palak hadin lai sengi pendai clear. Smooth hade.
เป็ดดุเป็ดจึงสมุดละประหลัดทิกมาดุกับสไตล์กุมนี้ไปมาดุขับ next time Hana udah wan sini do Hanaขับกับสไตล์ดุเป็ดเสร็จจึงอย่าพับเรียวจึงอย่าเละละโอเวอร์ได้จึงเละเป็ดชาเดียนขับแรมโอ้ยบ้าแฮนี่สุดสอนฮะเต็ดคุมโนtak baang di nak hek mo nak khap ru la man toi hiเป็นขับซีบีอยากละเจ็ดเนี่ยมันขับกันเนอะเบี่ยงไปเสพปลอกสิ่งตนัดไปลงตัวสตรองเด้งครับไปตนัดสตรองเด้งมาขับเนอะ Which hairstyle brother you will cut for me? Back you feather with a Feather? back step or front razor look. Okay. Front razor look, Back step. back step, Step volume. step volume. Yes, ma'am. Okay. Selamat ha khắp nhiều cần thế mà nhìn nông áo được thành đây thì là chân đẹp khẩm ta là lên cột nhiều bên này vào Ramadan chứ hay là sự đây ha để chụp khắp lên đường ấy là đẹp cả ta Biasa nak kham tu, ha? Alright. Biasa tu, dengan orang ni kan kham tu nak. Boleh ngemnut pej. Pura tak kelakat, kata tu. Ha. Nghe là ẩn không lên đường đường mình tay là đẹp là phân được chẳng này xíu perlu ketemu nilai depan ya lihat stay dia mai iru la dep khap iya tu na la pelak yaldi la bah beriu dia Jangan fitap hadiah live dan lak so pengadai dia mata ni pek ni le la bang ni le siau ne ni le sinus suai tambah ni pen IBP sai panggil le mah ja semua bayaran bentaran ni ada yang jadi kanan. Dia perlu tang layo kali la book dak Uber mah teng ni likai no sakayo kan sakiyo di sakiyo nomor ada li dalam miet la nayo ni sei hi ni kasio yo sio tiar tat ni dei Di duduk banyak mah. Jangan stay. Syedid tambah letak mah. rendang lah stang sat yang Oh, dan wix.
jam talas tang sat yang clear ya habdi dawai baik ke si arham kit dawai kendung so semua mujade tak kali yo de jat kali na basma ki belum ta tip shoot dah iwagan masa siap marsen poi kata jeng kreat lap kwa dunia kwa kensha bang hadin atio badan sini yo finally nei kali ek wow ngan pikai ngan ni mumun nan ya nun ya nun bang ni kiku jam sampai cekaman mo tapi pam hun men siam bet pisat ba mem rồi pi pam hun men siam bet di jaya dia padlok mentangi ada kami Mizoram House ni lah apa yang ni Mizoram House but ni lah pan di ban Mizoram tak kesini saya beli kong ni ban di ban Mizoram iya sumpah hai pa oh kelat dia menen lu ni lah awan ban bam hani Mizoram House dia meta kesini ni bam hani but din pet ia pimah ni yo ayun tasni Kiam mentangi order thali balak tang kawai thali dungi yo kan ni sebon hadai ni yo dai dia uni udai u palang dia itu udai u kenja tu di imam special dan Israel mama dia tu di dok mesti ibang haru kam order mesti tu balak ni yo dok mesti di kiparlog kiba sa Delhi ma lani kibanuan sa Delhi sa banuan bam do mesti ha Mizoram House kabam te kabatias ba hangne ibang hadibi bang em